Şu eşekti sıra atatına, kara eşekti. Assalamu alaikum, туғандар қандайсыңар? Сіздер мен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін 4-февраль, өзгенде өз туғандар, Красный Маяк мал базарында жылқы базар тартып жатабыз туғандар. Мал базарлар, қой базарлар шықты, көре бересіздер. Жылқының бағаларын біліп береміз. Сіздер бізменен болып, лайк кнопкасын басып тұрабыз туғандар. Өте суық болды, суықта сіздерге бір тартып көрсетіп береміз. Езіңіздер лайк кнопкасын, анда біз кеттік. Шул атты да сенасын сұрап қойыз. Жаш қандай екен туған? Екасы ақшасы жака? Пұлы қанша туған пұлы? Pulu kaç? 500 lira mı? 500 lira. 500 min som deydi. Bazar Xabar aka. Жақшат екен bro. Ешке қанша сом ұқам? 3000 бе? Жақсы. Торы қашқа. Аға қанша сомда одасың арақсасын? Мо несін? 140 жаш қандай аға? 220 де 140 берді. Жашычы? Қанша? 6-асы? Бұл жерде білесіздер, авайлап тартып керек. Бізмен болып тұрыңыздар. Лайкыңыздарды басып, каналға қатталғанды ұмытпайын. Ақ жағылда сұрай кетейлі. Туған қанша сомда одасыңар? Жаш қандай жашы? Жашы аттың. 5-асы. Құқамда атты айтшы бір. Ат зор ат екен. Жаш қандай ұға аттың? 4-асы. Ақшасы. 300. Номерің айды ұға. Айда чука нар жоқ. WhatsApp номерің айты болса. Ат жинді ат екен бро. Жүгіріштері. Қанша? 896 127 627 1069 екен болады. Айда чука нараққа бір чапчы көреліші. Машака мақтап қалды. Кетіштері жақшы кен, а? Аға, сіз айтың әмі? Ақшасын. 150? Жаш қандай? 6-асы, 150 мың сом. Бағылышты ой? Зор. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Мындан бир нече күн мурун сиздерден ушу баламдын чет өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагына да бир аз жардам койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектөлүүдө мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды алабастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мерде эмбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошодо о деңги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Ушу баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге миң эселеп берсин. Жаш кандай ака болот? Мындай чакырбайт. Байкемди айдап койбойсузбу? Жаш кандай ака болот? Ишта, кара. Ишта улак бар жок нормально, а? Акчасы канча болду ака? 300. Номерлер айтып коюң ака болсо. Чалып 776 03 41 шул атты. Кой бериң чака бер. Күн чыккан убакта башталган мына соода. Дагы деле кетелек, биз барып сурайбыз. Кайсылат канча сом болду? Сиздер лайктарды аябастан басып тура бериңиздер.
Bitirip koyun 10 bin kaldı. Qancha berib qo'ydi uni? Satatlığa kişiden oylaş gerekli. 150. Bu neyi çıkırıp alsa tügaş kılsa. Aka, yaş qanday bunun? İşte. Uchta aqchasicha? 250 turadi u? Yo'q. Turadi aka. 250. Ularda bir bozor xabar aka. Şunu aqchasi bas bo'lib yotibdi naraqda. Aydancha kamdan 150 bergan shulatdi. Shulatning bası oldu da 150 ming, 160 kaldı. Turadi, короче. Sizlar qancha so'm? Ha? 400. Yaş qanday? Bekasi ulog'i bor. Bekasi 400 ming so'm. Bunda atqa qiziqqanlar nomerini aytib qo'y. Agar satam desangchi. 223 million 80 64 80. Mana çalaverasizlar. Ne doğanlar bu жақта at sağlığı bu жақта sodası olganda bilesizler. Elder bari kelip sizler olsa like'larda basıp turumuzlar biz. Başkaları da sekin ötüp tartabız. Köge. Aka bir akçasını aytıp koymayayım. Ne bayke? Şunday qılıp da ketip qalat, meyli. O'zini Alloh deb qo'yamiz. Bu işte. Aqchasi qancha aka? Aqchasini bir aytib qo'yingchi. 95 ming so'mdan. Рабочий. Ular satılıptır. Qancha bo'ldi aka? 89. Yaş qanday ekan? Bekasi 89 ming so'm bo'ldi. Sen gör. Ne olacak tabii? Sıraya veririz dağın. Hayırlarda bağırın başkalarını. Kaç so'mda o'tasiz ha? 150 kam bo'ldi. 150. Bazar so'radi mi? So'radi. Qancha berdi da? 110 ga. Yaş qanday? Jamasi. Qaysi? Qaradagi, bo'ldi. So'rab qo'ydi. Qarab turib turadi. Shu atыңды aytындай. Beting do'stbu. Atың бар ekan seni tartamiz. Atың yo'q bo'lsa tartmaymiz. Yaş qanday yaş ey? Aqchasi qancha bo'ldi tuğan? 140. Yaşı-chi? Yazga 5. Yazga 5 asi ya. So'rashdi-ku. Qancha berdi patologiya? 115 ming so'm beribdir. 97 ming. Yaş qanday? 4 asi. 4 asi. 97. Göçmere. Göçmere. Qursog'i bilinib turadi 97 ming so'm bo'ldi. Bozor xabar aka, qatta olib qo'yasizlar. Bunday Yaş qanday tuğan Qunanmi? Yazga pishdi. Ya, yazga pishdi. 82 ming so'm. Beribdir. Bozor xabar bu. Atda yo'diga qach. Çıkıyordu. At bozorda ekansin tartdimi, bo'lsa tartpay. Aka qancha so'm bo'ldi? 100. Yaş qanday? Pishdi. 100 ming so'm. Tuga tay qancha bo'ldi atay? 70. Kalta tay? 70 ming so'm. Qancha berish tuga? Şeker be qo'y. 62? Ha, bo'ldi. Yaş qanday tuğanmi? Yaş qanday ekan? Ha tuğan. Yazga pishdi. Qancha so'm berib qo'yding? Ha. Aqcha qancha berding? 100. Arıqroq at ekan, ha? Taylar qanchadan bo'ldi, tuğan? 70'ten kam var. 70'ten kam bor. Kalta tay?